Mohi nako yane ya fihla Serati ntate ke ntate mang o tswa ho kae ka lebitso ke ka ga Mmasa ha itse ke le ribe ke dula Qwading ha Besele ntate o kile a nyala bophelong ke la ka dula le motho wa mme empa ka la golwa ke lefu fela ntate o na le bana mo kapa ke na le a le mong fela okay ntate jwale tebelo ya ho ke efeng ha ile mo tlile pelo ja Serati ke tlotla ke batla molekane ya go ke go phela le ya jwang o go re hlalosetsa hanyane fela ka molekane o mo batlang ne ke go re hlalosetsa hanyane fela gona o batla molekane ya ka nnete ka ntle ka bona ke lekile ke hlotswe a se bile ke bona ga ke la ka ikgethela mpe ke tle pelo ya Serati go bona le ka nnete ka ntle ke bona ke ba bapalang ka o fela ba la se ke batla motho wa nnete o ipatla motho wa nnete fela ke tlatsa ke phela le ene ka tantse tsa bophelo pele ntate okay ntate ha re tshepe hore mohlomong mme o tla mo fumana le tla dumellana ka ditaba ebe jwale le tswela pele ka bophelo ya le nna ke taba tseno tse ke hlileng tse mona ke a le ntate ha re le mothating ona ke nako ya hore wa mphato re ba file monna Pula a bue le mme go tlo gore na mme ena o tla beya ditaba tsa hae jwang go pelo e ja Serati get a partner Mohi re utlwile hore na ntate ha buisana le mphato wa ka Francina Lesole o di beile jwang gona ena nano lena ebe o bewa keng ha go tlo gona mme ena o tla di beya jwang mme dumela wa phela phela ke tswana ke teng a go ntlhalosetsa hanyane o motho wa ka tanana le lapele ja Serati o wa le shebella okay o bewa ke nano le hetsa tsena ka jeno o hlile mona ke batla motho o batla motho wa jwang ke batla motho a ndate dadati le ya sale holonyana se hantlanyana a 40 to 59 40 to 59 mme ena o le modi kae 25 25 o na le bana ya mme le mo nna ngwana le mo ke mo shekena po ke ngwanana okay o batla motho wa boleng bofeng ko re ke utlwa go batla motho a tileng fela o bonyane o batla motho wa mofuta o feng ke batla ndate a hantle mme ta re phedisana le yena hantle motho o bona o ka thella pale ke bona gore ene ka thella pale mme ka nnete ke a utlwa ditaba tsa hao mme ke tshepa go tsa tsena ka jeno he e tla ga ha o kopana le ntate go beetseng yena taba tsa hao le ne le tsama hantle mme ke a leboga mme o di beile jwalo Mohi he Sesotho o tlo bona gona ha ba dijong tsa senela ka jeno taba tsa bona di tla ba lebisa kae o phela jwang mme phela ndata ke tsebe wena ya mme nna mme ka lebitso ke ka ga Mmasa ha iso ke le ribe ke dula Qwading ha Besele mme ke le monana ke tlile mona pelo ya Serati ka nnete ke tlo batla molekane e re tlo ntshetsa bophelo pele nna le yena mme jwale ka nnete e hle nna ka wena ka nnete ke kgahlolo ke nka ukwa wena mme o kae ndate a mme re ile ga golwa ke lefu bana ba wa kae o mong fela ke ngwanana ke meshanyana ke moradi ndate wa
ene o bua le mme Matlotliso ha Thetsane eya ntate a kile a nyalwa ke monna ka molekane wa ka a hlokahala na le ngwana le ngwana nna le eya ntate eya mnaji jwale mme o a sebetsa ntate ha o sebetse eya ntate eya mme nna ke itshebeletsa kontrakeng Masuwe 1 mme jwale go bana ba go ngwana ho mo o mo fela ke ngwanana ngwana le ba hao ke dula magaeneng o dula le ena ngwana wa hao hae o hae ntate lapa leno la tseba go teng o tlile mo o tlo batla molekane ba tseba le dumellane le bona nna ke sa tsebe ngwanana bonana ba tsebana nna ke ba tseba nna ba tseba ntate ba tseba gore hlolo le wena o tlo batla motho o tlo phela le ntate jwale ha eno hantle mo o tloang teng kae Leribe Leribe o bula masoko mona o tlile ka tshebetso ke ka mosebetsi ya ntate jwale ngwana o dula le ena mo kapo o dula o kae o hae kwana Leribe ya ntate o dula le batswadi ba hao kapo nna ke sana batswadi o dula le bana beso le dikgaitsedi tsa ka ho sana batswadi ya ntate ke a utlwa no teng ngwana he fela he o dula bo ntatae e go ntse ya ntse mmoa ntse tla go mmona he o ka ntate ene bana ha o tla mo pele ya sarati tsheka pono so za fa go fela o ipatela motho fela ba mphutile bogolo ke bona ke rile mana ntse batho ba fela ba o phoka le bana ke tseba go mana ke tla thusela jwale ngwana hona mo fela to kapa ho hang ha o mo fela ke a utlwisisa ntate o ka etsahala ke motho ana o na le ngwana le mong fela ebe ka ntle ka moo o na le ba bang hape jwalo ka nnete o mo fela ka ntle ka utlwa ntate nna ke thabetse go bua le wena le nna ka tsela e tshwanang go jwang utlwa ntate nna ke thabetse go bua le wena le nna ka tsela e tshwanang go jwang no matter how you can 42 na 27 eno hore mo le ho nna ntate le o bua ka go ke ba kgona gobane ha ke na ya hao ka ke sebapang mo hola ya tele motsaka nna motsaka 27 o batla le mo 27 kana motsaka 27 ntate kana level 42 mpa ye o nana go batla motho a le mo dikae jwa le yena ja 39
e mme ha o re le mo o re tlile ke mo lo wena mpa wa tseba hore ya tjhe o ntso o etsa go motho a se ka nyala dithaka hae wa wa etsahala e le wena o batla ho nyala ke thaka ya hao ntate nna ka nnete ha ko shebile ha o type ya ka ho hang mme le nna ke nahana hore nna le nna he ke tla bona hore na ke tla etsahala jwang nna ke nahana hore taba tsa ka kgola di fella hona monana le bua ntate ai ke so go tla mo fumana tseba ke tla mo thola le mo tseno tsa hao tso di batlang nna ke tla mo fumana le ke sa tsebe na ka mora nako e kae ntate jale mme wena o no batla gore o nno batlelwe motho e mong he e le gore o utlwang ka tšhe e nanang ka nnete ka tsamaya le ntate o jalo nna mpa hene o tsebe hene ke ne ke kgahlilwe ko wena le go rata ke gae ka tla phedisana re tlo ntshetsa bophelo pele nna ha ke na ntho e neng ntate he se ko jwetsitse hore a ka nnete ha eyo so le wena o ka nna tswela pele sa ho ipatlela motho ana kopa badisa motho e mongwe so o tla mo fumana eya nna le ntse ke batla gore ke batlelwe e mong a ke la kgona go ikopela le ya ntate ke mpotse haebe na le mo hlokahalang o ka mpotse gape ha ke na dipotso bua ka nna ke ketile mohi he re bone mme le ntate ba bile dijo mmoho ha go utlwa gore na ho ya ka bona ba bone taba tsa ona di tsamaile jwang ha re qale ka mme go utlwa na ena o tla di beha jwang mme o jele jwang ke jela nnete ka nnete o utlwa ka lensa sene ke mo o ka batlang ho tla o ko tje dijo tsa teng nna ne di hlabosa mme ke a leboha ha o bile jwale ha fela o jele ha monate taba tsa ho le ntate di tsamaile jwang a se ka nnete di tsamaile ha bodutunyana molato ntate ko kulang tsa hore o 42 jwale la ke mo sheba seemo sa hae ke bona se type ya ka nnete ha hla re qale mono ke kopa re ye moraonyana re ntanyana dilemo o re ntate o itse o 42 hana wena o itse o batla motho a le mo dikae 34 o 39 ha ke bua le wena ka ntle ka mola ha wa di beha jwalo o itse o fihlela 49 40 fihlela 49 wa e hopola taba eo empa jwale ntate o 42 jwale bothata bo kae ha o itse 40 49 o bona sala moholo pakeng ho tloa 40 o fihlela 40 49 o moholo lo feta 42 ha ke mo sheba nna ke bona se ko ke tla ga hantshanele ha o tshwanele wena motho o tshwanelang ya jwang ke bona le moholo nyana ho nna ko ale moholo o bona le moholo wena mme okay wena o ko mpolelle hantle hana o la ga le motsa ho di kae 27 wa tsa le motsena tsa di na le mo di nkaka ngobane di a tšhentšha di a tšhentšha ha re bua le wena pejana o la go le modimo 25 nna ke sura nna ka bono tshwile bjale ntho tsa lobokana tsa lebakwa tsa lebakwa like 27 mme 27 jwale go ntlhalosetse he o itse ntate a se motho wa mofuta wa hao wa ka mantswe ya hao wa ga se type ya hao ha ko go utlwisisa le gona go etlang ha re tsamaya go le go batlela motho ke hle re hopola gona hana type ya hao ke eng ke motho a jwang e le go tle se ke ga o fosa
a sona tsa ke ne ke tse ke batla motho a moholo ne ke tse ke batla motho a moholo na ne se kwa la type bo fete 5 ana jina se batla batho ba baholo ba la ke re le motho o tlo go batla motho a itseng ha o bona motho yona sa o tshwanele o mone ke tabeng ya dilemo o sorry ana o le bonyana fihlela o 35 a qale kae o fihlela kae le motse kae 30 o fihlela o 35 jwale 30 o fihlela 35 ke dilemo ke age ha re tabeng ya type ke motho a jwang e ka ba motho a tileng fela hantle a tileng a hantle okay okay ka utlwa ka tla ka dibileng a tileng okay a tileng fela wa tsaya ke batla se ke na ga o loba ga o fosa ka go wena o ntlhalosetse na ha o re motho a o tshwanelang ke a jwang o se ka ga tileng fela ke a jwang he ga ba bona bontate banana ba nkantle ka mona ba mefuta e mengata o ntlhalosetse na mohlomong ba e mo a hlalosele bala o ke batla motho a lebala le tjena a le hlakileng ke batla motho ya nene ke tla ka se moshejwa hang a hlamane be ke yona o nkgahlile hampe ke batla se mo motela sa ntate go hlalosetsa hantle na wena o batla a ke wa di shebella le di movie tse di bioscope tsena wa di shebella o ka hlanna a tshwara ke batla le mpatlele a tjena e ba mohlomong ko ga hakanyetse wa tseba ke re bona gona bonyane re tla etsa katamelo e jwang ho latela seo se batlang ke batla ntate a skono a hande a motle a kore le ha ka ba mosofela he a be hantle a be skono batla le ka nna ke skono ka skono ena lo mloba ka yanga hlunka mona a funga motho a skono nna motho a tshwa skono ke a hlapang go o tshore a bapala khamu a be skono cha so ke ga bo skono bo ha fela ha be skono ba be hantle okay ke retla le ka ho etsa jwalo re khutlele dilemong o itse a 30 o fela 35 ke ntate a hlapang mo ntate ba hlapang ka ntle ka mo ba bapalang khamu taba tsa lona ke tseno ka nnete ntate o tswebe ntate ya motle ka nnete he ntate a tileng motho a ska nna ga o le modikana e bo fumana e ka re motho eno ana le ba skomo ha itsebe ke taba tsa mme o di beile jwalo mme ka nnete ke a leboha ka boteng ba hao mme ke tshepa ona go nyetla taba tsa hao di tla tsamaya ba tlha ba palle mona mo go renga ba palle teng ka le moeme ke a leboha mme o di beile jwalo ga tlo utlwa gona mphato ka Francina Lesole ha a bua le ntate ena o tla di beya jwang taba tsa hae ntate ka ho jang ntate monate mme wa ka se wena ai ho monate o tlile dijo tsa hao di le jwang ai ka ne go bue go se hlamo ka ne se di hlabosa ntate ditaba tsa lona tsona o tlile di tsamaya ai ta bona le mme hai e hle di hanane hona mono ha ka ne te so moholo go yena o le mo 27 empa bele ke mo betsa gashi empa batho ba ntse ba phela ba ke ba nyalana entse di thaka ba ga tshekane a se ke mo holo go le mpa he hai go bula ntlo a mme ne ke magati di be ke magata pelo ka e magata fela ka di on tlo zona mo mangwe le mo sa hai di 27 ne sa ka di kaohle okay ntate wena o no batlile motho a dilemo di ka fella o tseka go tloa go fethuisa fethuisa ke bonyane lo lwana ntse batlile motho a monyenyane empa ile gore la ga che la ga a yena ha ke tsebe na ho baneng a hana ha ke tsebe na ho baneng e hlile ne se ntse ke go tloa go fethuisa bjale ka ke le mo di 42 a tshikula a hana okay ntate jwale o tla ka re boemong re ne re tswele pele o batlisa ka nna nna hleng so go tswa ke ba le le tswele pele nne le mpatlisa o itse o batla motho fela ka tshwarang lelapa ha ke re okay athe mo ha lapeng mo le ngwana teng ntate o batla motho ya ka tshwarang lelapa haebe o teng mo wa tsa go ka tshwara lelapa o tlo o boele gone he re tle re o kopanye le ntate ba se ba re go ga moro ha se o tlatsa boleke
nna ha ke entse tjena ngwana batho ke qetile wa ka mosebetsi re tla kopana hape bekeng e tlang re ke siya marapo le wa Mphato re ba filwe monna Pula go pelo e ja Serati get a partner. Mohi ho bile jwale se sena ka jeno nano la hao la pelo e ja Serati mme o ntse o hopola he le wena o ntse o le monyetleng wa batele nane lena ka hore wena o ka re tshwara ka mohala ka potla di office tsa rona LNBS ka po re ngolla marangrang Facebook page ya rona ya ka mane ka boxing ke bulela ka inbox wa ga bolella gona o batla motho wa jwang o batla motho wa mofuta ofeng gona re tla etsa ka go hloga go bona go batlela lerato la pelo ya hao o ntse o hopola he nano lena le ba sonta se se seng ka hora ya borobong bosiu mme le phetwa hape ka hora ya borobong hoseng tsila la bobedi mme le boetse le phetwa hape ka Sontaga hora ya pele o tlile ka metsotso e 30 motshehare ke re ba file mona pulang ha kopana go etlang go pelo ja Serati get a partner.